Karbi Culture Society cases ni yang Dhonsuri Zonal Committee Japralang Sojutanga Klamalong ke Damtang Kore si Inkore hini Inkore ke Thomsuri hini rang Kore ke Thom Pancheng Ponsi Pini ki Jusiar ni Mesen mi Edmen Pachun Pon Ingdeng Thongke Brasi Habar Karbi Risonim Sorong Aje Junitin ke Bang Penang Cepate Dun Lapen Klemra Pet Bang Pupi Ang Parta Kacheng Hon Korte Ingjiratum Kachirap Cetodun Pen Cepachun Ponalong Apuchak Churupa Cherpot Somse ke bang gilang arni amso se jutang kacheng hon la pen cherap cheto don thek jia phan chuningri la pen kurang thupa cher pontu adun thu bes din nanong e hanjang langso ke se juni la tum se chepalong pon la pen bes discipline rasengja ke se juni la tum phan se pajer pon ang parta rara mai pi alu hiaman pen sojerong phari ar cultural chandra singh pro tiri pi mai phu ke se sang pi kadom terang pmc nong treni tu sarupa thar msc Constituency Selar Sanrong PPDC Chairman Bapuram Terang ang parta man pengket he kiding atum chetong dun. News Take Report Time News Dipu. Oke pandai mati siapa minta coba kamu kondia kamu. Jadi kita tu dulu kalau langsung akan lalu cetong lalu. Angkun cini pepil pen. Kalau di sini corong aja income oke mandai akan mandai plan. Jadi tempat apa terlalu dulu sampai. Nong kai kini along ilu dah kai song an apa boleh di takkan kita boleh. Langsung terhadap krisi ini hawa kan di sini corong aja si kami ini mungkin berisi an untuk jadi mungkin kan kalau long ilu dah mulai dah mangkak dan kapal isu sebagai apa an itu hawa kan di sini corong aja. Lalu langsung di sini sorong aja kedamtang harus tersikir pilihan rongihan karbi klub macam tayar loh pakai rowing di Jonasin Terang Lawrence Terong alang itu langsung cepat dupe karbi di sini sorong aja mana pakai Lapan suka di sini sorong aja, ajak persitinya, nyali itu, along sini dan sedang ini cuma pindah sumpah tu melon, ini cuma jutang juga kecepatan, ini cuma jutang juga nanti jual sendiri, lagi itu pakai ironi di lapen, sedemo Jonasin Terang terang apa itu curi ini. Lasi nilipili uji panili hangelo nilipili kemalang lang cari aku mau buat paningelo na tenggan kita orang kalau bisa aku karya lo Thomas Council Art and Culture dan Legal Department kesukaan grupo yang sujong par lapen karya lo Thomas Council MSc atau terang di bangsa Heng solong mamping ke dalam terbilang dalam ini aku cuma dosen topi IM barin MLA barin dosen uji MSc barin diskusi nau dosen blog mamping ke dalam diunggah di kita masuk dengan cetoy nilitung no cuti cetaya long mati ahong jaya long alam itu bapang Johang pen, jualan di kuali lo, nasi, non itu, labang solar cuti aja kaya lo. Hawari sunin sorong aja bangin kan thongke berisi diplay lo, dak ni hangdon suri lo aprang balik ke season boleh dak pin kita lon mate kepadudun so hawara sun sorong aja kepadudun lo. Tapi pining thongke berisi yang ding bangke muning sertalin kita lon Japan, cuma maksud kacisik make ason ben ason si. Do kawe karbelong tan long do karbi kita ngasong hawarame teman-teman langsung sisi pemik asong dulu kasi pining we bang kedak ni hangkong suri hawarame pen pati pon padukon along aja bang ini handung kita mari kepadusian ni lo pulo along freka penak jadi ba penabdik taring ko rapo anti di temadu nalola si Litum namu nihang non surya hawar apa yang gudamu tu mohe itu
Filipino tu kami ya son ni hang do sere na adulu liputan ke puni hang awara pansi pon ko tu rase apranggil tu ke puni hang tu an mangke boleh thar ke ses jun tu son si petir people lo ta no pigar ram nanti ta apek non dolo ba stame lada khelo tu ke hawara amei ba hawara ki pande tri ki da ni hang suri hello ku ni drama ke adin kirkong tu lo da apran tu kasi sigbek penang ni ding kana jone si dak alon mandir penang dulu. Pasal lo si dak pining arong aji pen. Kuning ha certaling kita lo nahut. Dak ari so jang dak tang klema bang kubang ti penceng lo. Kadok kami halas certaling kita lo nahut. Langsung se jakong kurang alira cam ki dunia pan kasi sigbek so si telong lo. Kasi sigbek duwek nang po polam ti sini Chundiri pun itu, tapi empat kami ada kecerap tu, tung dupik, dak ni hanggun surya hawara mai along, kecerap tu KSI penceng lo kapre kaphanga so tu pen tak kecerap peci tu heading tu lo masih si hawar bihek pen tu kami dak kacipati tu terang tenang andu dak kaphai tu, lalu nasi muhetan dili pulo dak jutang ang nima bangke, hirklong sun heklong. Ke semua mumar tung di hek pen tame jutang cinghon jutang lun timu ke cinghon langsung hek ke lah halang halang itu non dan kecipati dun non pen ada nang dun Charlie dun dia langsung bang dak dupik lalu lah selang dun hilu pun langsung saya itu jutang itu malam la lam chong tadi itu mati deng sumpah alang itu langsung pun ini kita tengok dulu masih dua itu nang linili kado kawita maksud kecerap peci tudun isi pen si jakong orang pen cenglok pimah itu awan dipidun pen si ning langsung si sertalan di talon nolong ada kecerap dun peci tudun bangke dunai bos ini sudah kondi baca poin itu tang phala kabino to mas konsi pen si klong laben am je chinchu konti phan son sai ki ding konji ma ko si ko Karbeng lo Thomas Konsil pen itu CM singhona CM Dr. Tunamo hang rali kasi siya kating pen hindi nga maghawar amay itu man siya kirap asawet to may kirapon padulo kasoro taxi prank kami siya kirap Art and Culture Department pen Culture Affairs Department pen opini hasil ke tangka mahakali wakisi tame pindeng support kiron pon padu marang teha kasi pindeng hormu so tang hormu kiron pon padu kapen pining lo ba muning lo la certainly huru mangke dak alang tungki pu pon bang kulo teha la hak ason amu chong nok la per hala dong chini utian aki la bang ka hok pet chin men tibe ka pon siro nangi pro la bang sodon sisik meg lo la awartin men ka ni padu pon ko la lo la pen portame ilu tuma jutang jubara pan kai amat la non son rongaji long ba hawara rongaji batate isi culture affairs pen mangai si workshop ke padu lan chot ke dorde pa joine si culture affairs department pen si Karbi Traditional Music School lamang sukan ku pon dulu piningan Karbeng lalu longko dulu dagle tum hanjang langsung long dulu di fu mangke la kay amari madag dulu dengki mo apam center boya long dulu pining non heb jonglang dong muka long ku pon lo kalau sama kasi cuneng si hamre long ku pon la silong ko dulu la pan part ame ni grip ho pan sike gipi Karbi cengpi githi lun marim la pen kan marim sike gipi la bangke ani kan silong long thom ni padu kini Karbeng long padu po isi bangke Karbeng long tan termasuk padu pun tado labang talasi itu majutan jubat pencenglok kan tur pon dia warsai council ngedeng pon tenglok kasi lason nak haksi itu mas CM haladak tanah langsung lo mat PG itu festival ke padu dia di melong kenang sok isi infrastruktur hadak hem pencenglok keluar pencenglok lebih tinggi mengenang ji itu jutang mengkecer blok pan hadak Karbi archo tum Karbi along ri podo ne timpo hase dak klem pon bombo kasi itu ma CM program han taduri nangi turu nangi tapi anso se klem pon undi pan itu ma kenang so na sondo puta lang tan ay lam abi ta ko lipe lang han klem pon dia pan bang di pon tu dia kenang so kunan